سلاڤ دوست و هەڤالên hêja ez hêvî dikim got hûn tev di baş bin tenduristiya we gelekî baş bê divê dema asteng di dema vîrusa korona de. Ez hunermendê şêwekar Luqman Ehmedim ji Kurdê Rojavayê Kurdistanê me li Virginia dijîm û li Washingtonê jî kar dikim. Di vê dema vîrusa korona de me wekû hunermend me karê xwe berdewam kir tevî ku bandorek neyînî nelmetenê li jiyana seranserî cîhanê kir. Ez yek ciwan kesana bûm got divê dema hanê de dema ev meha de û meha berî wêna jî di pêşengehê min hatin rawestandin, yek li Brîtanya bû, yek jî li Japonya bû ji ber vîrusa korona ew her du jî hatin rawestandin. Hêvî dikim ku derfet çê ez wan carek dinê vekim, ez serdana wê de bikim û ez berhemê xwe bi wan re par vekim. Ev dema hanê rastî demek gelekî awarta bû ji tevaya cîhanê re. Hunermend ez bar dikim ji bo hunermenda tiştekî nû bû, gavek nû bû. Got hunermendên wek tiştê got min şopand li seranserî cîhanê him bi şêwekariyê de him ji aliyê mûzîkê ve him semakarî ve tiştê xwe li malê dikirin û gelek tiştê baş me berhemê baş jî dîtin ser internetê me dîtin ku gelekî balkêş bûn, yanî grûpê mûzîkê çawar seranserî cîhanê digiyan hevdû û klîp çê dikirin. Hunermenda jî li ser dîwara yan li malê tablo çê dikirin taybet bi vê dema hanê. Ez yek ciwan kesa bûm rastî min xwest got ez hinek berhema çê bikim û ya girîng ji min re ew bû got em dilxweşiyê bidin xelkê, xelk li malê rûniştine, em tim behsa siyasetê dikin, em tim behsa êş û ziyanên jiyanê dikin. Huner dilê me re xweş dikir ji ber lo jî min xwest got ez bar vekim bi xelkê re diriya Facebooka xwe de, diriya Instagrama xwe de me tiştê xwe çê dikirin. Carcarna roj bi roj mi çê dikir, tiştê nû mi çê dikirin da bela dikir. Hem bi rengê avê hem bi rengê akrîlîk hin carna bi qelem carna bi dijîtal jî min tiştin çê dikirin, berhemên nû çê dikirin û me bela dikir ji bo got hinekî xweşiyê bide xelkê ew me bestamcê bû. Got ev demek asteng demek nexweş e. Huner dikare alîkarî bikim rastî wek tecrüba min jî ez bar dikim got em huner deriyê herî xweş e, yan jî em bêjin atmosfêra herî xweş e ji bo mirovan got bêhna xwe pê berdin û xweşiyê jê werkirin. Ji ber lo jî wekû hunermendekî xwest got ez bibim beşek jê û ez kar bikim. û ya dinê jî em karê xwe yanî nesekinînin, li paş nemînin, karê me em karin tiştê nû bikin û hêdî dî tecrübê nû jî çê dibin. Wextê ku me re li malê be tu fikra te derit cînê dinê de tu carna babetê xwe yan jî konseptên got ser kar dikir tu diguherînî, tu kar tiştekî nûh biafirînî. Carcarna girêdanayê bi mirov heye, carcarna girêdanayê bi civata me heye, carcarna girêdanayê bi welat jî heye, yanî em rewşa welat jî dişopînin, erêm dûrî wêne lê ez dişopînim. Ez wek berê jî karê me berdewam bi wê dev girêdayî bi xelkê me Kurd bi girêdayî lê wekû karekî nûjenî jî yanî ez karê xwe berdewam dikim li Amerîka me. Ez dixwazim got xelkê Amerîkî jî wî kara bîn bi çavekî nûjenî, bi çavekî hunerî, ciwaniyê, ne tenê em bêjin babetek polîtîk siyasî na ew ya dawî babetek bi ciwaniyê, bi xweşikbûnê bi girêdayî, bi hunerê girêdayî û ya dinê jî got em pira çê bikin di nav bêjin heger em bêjin Rojhilat û Rojava de yan jî Amerîka û Rojhilata navîn de çawa em rê wan bidin got em karin hunerê çê bikin. Huner jî beşek jiyana me ye. Erê hîn ciyê xwe negirtî nav komelê de, nav civata Kurda de yan civata Rojhilata navîn de lê hunermendê baş hene û fikra me, xeyala me ya hunerî heye em karin tiştê baş bikin. Li Amerîka derfet bêtir heye, li Ewropa bêtir derfet heye, yek karê xwe bêtir bela bike. Lê dîsanê jî em xelkê wê dine, em tiştana ew tiştanê got ez çê dikim min ji wê de gir aniye. Ne ji Amerîka aniye, ji ber lo jî hîn resenîtê xwanê dike. Ez di karê me di vê dema korona de me gelek tablo çêkirin rastî. Tablo carna ji wana bi ser jina bû, carna ji wana ser hespa bû, carna ji wana babet bûn. Bêjin girêdana ku bi rewşekê taybet hebû min çê dikir û ya dijîtal jî min çêkir. Dijîtal yek ji wan tabloyê ku min çêkir bû li ser jinek yan karmendê tîma tenduristiyê
گوجبر گوانا براستی وانا کدک مزن ددن و جیان آوان دکه بر خطریه ده میک چه کربو و براستیات بلا کرن دنگ امریکا جوی بکار آنی وکو نموناکیج هنریج هنرا آد دما کرونا ده و بلا کرن لسر مالپری خو بلا کرن وکی دنیجی یعنی ات شوپینم چب دستیمتی از دخوازم گو بیم بشک جوی بیواجویا گو دبه و هنر ام کاربن هنری تیخن آستکی دن ام کاربن هنری پیشکیشی خلکی بکن یا دنیجی دخوازم تشتکی بور پار وکم گو می دمکی ده دمک نزیک و بدست به پروژه که کر ناوی ستیرکن هنرمند او لسر پلا خویا فیسبوکی از بلادکم و یاجی گریدان آیب زاروک آفهی وک نامه اکیم شانجی زاروک آره جمال بات زاروک آره ل سراسری جهانی هگر از بیجمش برگو انترنت هر دری هیه مگو مداخواست کر گو خلکین ما زاروکی وان المالی دن نها دمک نرحت جواناره اگر اون کاربن بزاروکی خورن کی مجول ببن و کاربن بهل او زاروک تشتا با آفرین خیال زاروک به شغله وان تابلو وان ایگو چی دکن بر همین وان جمر بشینن صورت وان جی اگر بخوازن و از جوان رو پروفایل کی چی دکم سر فیسبوک اخوا و از بلا دکم حیانی آنا بوی قیام خلقا پینجی راستی پینجی هنرمند نپیشکش کریه اویت گاوه گله کی خوش بو مالبات دوست حوال ازوان ناس ناکم جی خلق شمرد سر فیسبوک چینن گله کی کیفاوان هاتیج برگود بینن زاروکن وان برهما چه دکن بدل خوشی و درد کوین و چاو برهمی خود کوین و شوپینن چاو خلقی برهمی وان بینن او گاوه که پر باش براستی یعنی بریج تجربه هم زاروکار هی لوی جاریج بو کرونا تایبت بو گو امت مالی ده انترنت جمعه هی و از حاضرم از وکونرمند خو بخش وی کرادکم بیگریدانا مبتی رخستنا ویا کسکی ویا مبستکی به از وکونرمند مخواسکو از وی کرابکم پیشکشی زاروکا بکم و از باوردکم خوشیه که دوانا و هناك دوستو حوالی دنیجی اوجی کت ناو وی پروژه ده گوتن ام دخوازن هناك برهما بكرن راستي بيونديد نافوان ومالبات صاروك اتشبو او هين باشتر بو غافك بيشكتي تربو راستي جام خازن گو کار بکنم نهیلم گو جواتا مولو بي دنگ بي جواتين تخن کار ده و نري نامده هنر باشترين آلا و باشترين کرسته گویک بکار بي ندمالي ده دما گل مالي به هگر تو نب هنرمندجی تکاره به تكارب هنر بك آلا وكي جبوت خبي والا بك تبي دلي خرحت بك تبي خوشية بتخوا ويادني جي هجر إمكان هبه هجر هنا كان بهرين دوان ده وشارتين وقت يقو لمالي روني نكار بكن هم موزيك به هم بيجن رسم به يانشي وكاري به قاويوان بيشتر درن قارد تشتا باش بكن والخد نرن قو أو كارن أفراندني بكن مثلا أفراندني قال لك جرينج جبو جواكا كردي اجي ورد بيجم از بيجم وكو هنرمند كي هر جارجي مخابات كري و هينجي از خبات دكم بردوام دكن قد بيجواكا كردي قهداني بهنري بك هنر جرينج نجبو قو از هنرمندم لي دخندنا مده de tecrüba mede medît ku huner pir girîng di jiyana civakê dinyayê de di nav netewê de huner di asta herî bilind ye di nav komela de a herî bilind ye huner dikare civatê ava bike dikare civatê li pêş xîne civatê rehet dike civatê dikîne hevdû ji ber wilo jî ez bêjim lazim xelkê me Kurd jî vê tiştî naz bikin û hinekî serê xwe ji nav siyasetê derxîne rehet bikin hinekî ji nav astengiyên jiyanê rehet bikin derbasî nav hunerê bin huner ne tiştekî beradayî yan tiştekî valayî yan tiştekî li dervî pirsgirêkê jiyanê huner pirsgirêka di navveroka pirsgirêkê jiyanê de ye hunermendên mezin وان پرسگریکی هری مزن د جیانا انسان د مرۆڤ د درخستن پێش لەسەر شەڕ چێکردن سەر ئەڤینداری چێکردن لەسەر چیرۆکە لەسەر ئۆڵان چێکردن هەموو تشت دریا هونەرێ جمەر هاتی ji ber lo bînim got pir girîng e em karibin vê derfetê bi kar bînin ev derfeta rûniştina malê ya got xortê me keçê me zarokên me bapîrên me li malê rûniştinin ha got fêdê jê bikin û karibin tiştê xwe carek dinê bi çavekî din lê binerin û karibin afirandinê bikin afirandin pir tiştekî baş e ne her kes karib hunermendekî baş lê dikare wê ew hestê hunerî xwe de bibîne em nizanin pirsa herî mezin dibe
گو هنک دبیجن از هنری فیلم ناکم وقتی گو چاف تابلوی کی یان پیکرکی یان برهمه کت که دبیج از فیلم ناکم او پرسانج بو خرزگار بک خلاص بکجی و او تشتان نقل کی بکیرهاتیه از بینم آنا درفتک باشه گو ام هنکی وقتی بدن خو و ام فجرن چاوا ام کاربن ل برهما بنرن و ام خیال خواه و ام بیجن گریدان خواه حسکرنا خواه پرسین خواه جارک دنی نو بکن به هنری و هنر چیه؟ پرچاک موزیکی تلی گوهدارید که نجبوت تنید دیلان بکه یان جبوت به دلی خواه خوش بکه اویا تشتکی هنری آفراندن تیدید بگو مرولو لیبناره پیکرسازی جی و شیوکاری جی و وکی دنی جی بشه دن جی هنری اوانا تفده گریدانای با آفراندنی و بخیالی و هیچ برلو بگو مرا وگر وی پرسایه کم و آلیکاریا خو بکه مرته کفنا وی اتمسفیرد اف پرگرینگ راستی وکی دنیجی کاری گو مکریه جبو دوی دماهانه ده مدست لدنگ امریکا مدست به کارکی کر گو زندیه لسر فیسبوکا یا کردی ام از خلکه کی هر جاری خلکه کی ددم د درباری هنری ده لمالا خل استودیو از خلکی رو پاروت کم چاوا ام دست به تابلوی کی بکن تابلوی والا ام صفری دست به بکن و ام دست به بکن هدیدی از وان فیر دکم نوکو ما مسته جارگنز بیجم وکو هنرمند کی حواله وان آلی کاریا وان دکه چا امریکار تابلوی کی آوا بکد مالا خود ای بخوازه و لی تماشا بکه و کار به هدیدی درباسی نابه و از آلی کار بجواناره دوکی دنه جی دناو کاری من دخابات میه هنری ده پیوندی می به حوال و دوست و حوال می هنرمندره ام جارجانا هبدیوینا بردور دکن بردور داخلن چاو امر کار به وی دماهان به کار بینه ام کاربن برهمی خوب بردور پار بکن یعنی ام وک ام بیجن وک نمونه ام گالریه که اونلاین چی بکن سر انترنتی او گالریج وکلی به هنر برهم تکبن عالیه کی ده و خوشک بین دوریس کرن و بی بلا کرن گو خلق جعوی وانا زگی بزانم پی لقمان احمد لامریکایی درفت شنوی گو لکردستانی پیشنگه کی بکه یان لروجلات ناوین ای روجلات ناوین کارن ببینن ام بیجن هنرمند کی ده لکردستان درفت شنوی گو لامریکا یا اروپا پیشنگه کی چی بکه وقتی گو کاری هبه او دهیله گو کسین دنی ای گو امریکا و اروپا کاری وان ببینن و قیمت بدن وان کارانا و کاری هنری هر پیش و بشک جناف جیانامه خباتن ایگو ام لسر کار دکن جبر گو پر گرینگ دناف هنری ده از خوازم ویجی بیجم گو هنر تجاری چارسری جر یعنی چارسری جواکی یا پرزگری که ناده لی بلی دبی شاهد هنر دبی شاهده کی پر باش لسر بویرین گو چی دبن آنا دیار نابه پشتی دمه کی دیار دبه هنرمندی باش هنه مدیتن مکاری وانت شوپینم ده تشتا چی دکن دوی دماهانی ده یعنی بویرین گو چی بونه پشتی دمه کی مره لیوت گاره مرد بینه گو او بویرانا بحثا دمه کی قناغه کی دناف جیانی دکی و پرگرینگه جبرلوجی هنر رولاوی نتنه د گالریا دی هنر شاهدی دیروکی او شاهدی راستقینه برگو ناف سیاست ده دروجی چه دبن برجواندی هنه لید هنر ده او تشتا تنی او تشتا نابه برجواندی سیاست تشتکتی تنی دروت نابه او راسته برگو فرچه بویاغ موزیک هلبست اوانا کشتک دمینن وک شاهد لسر بویرین گوچی بونه دیروکی ده جبرلوجی اد بیجم لازم ام بالا خو بدینی ام هیدیدی جواتا خو فیر بکن و از یوک هنرمندکی به ارکی خو حیاج متی از رادبم اتخوازم گو انفیدی در فتح حمیا بکن هاجی بتایبتی اف دما ویروسا کرونا خلق المال رونشتنه ام هم برهمی خوب خلقیر بار بکن ام بین خلق کیف خوش ببین و کیف آخر کیج بیگو ام دمالی دنه ام کارن تشتا بکن هر یک دمالی ده کارکی بکه و دری وکری جبو مو کسکی جاز نهاد بیجم دری وکری یک ای آلی کاری بخواز ایگو پرسیوی هبن ام کار از کارم آلی کاری آن بکن او پرگرینگه جبو ام پیوندیا آوا بکن و یادنی جی گو ام هنرمند بخوشی زانبن پیگو چا پیوندیا بکن و پرا دناب هفدود چی بکن مرکاره وکم گوت گالری اونلاین چی بکه
مرکار پیوندیا بکه مرکار گفتگویان نافت بکه ام فیر بونه تمو دایم ام لسیاسیا گهداری بکن لی ام هنرمند آجی گهدار بکن که هنرمند چید بیجن نرینا هنرمند چاوایی و هنرمند همو بشی از بیجم هنرمند همو بشی هنری نتنی هنراشی و کاری موزیک و سینما و تشتیدنی جید بیگو تیکه بنافده جبر گوراستی گرینگن جمره دجوات آمده از هناك تشتيقو مشاكلي جزيري وبدم انها اف تابلوال باشمي ويا جنين افريقيه مدس بكري هين تمام نبوي از دما اف فيروسا كورونا ده منكي كونسبت اخو جوهرت از بيتر السرجني كورونا تشيدكم ليفي جاريم غوازنا كي جني افريقيا جيبينم جبر راستي فكره وينا قوم هناك وينديتن كسكي افريقي فوتوغرافر كي افريقي وينك شاندبون وينغركي افريقي بالام گلکی کشاندن رنگی وان خوشبونا رنگات وان ده او دیمنین روی عنوان مخواست مگو اسکارم تشتکی جبران بکشینم راستی کفام گلکی جوانات اف جی گاوک نوب و اف بخیره ویروسا کرونا بگو از المالی من در فتح جمرچی بو اسکارم بهتر گهدانی بکاری خو بکم و هنه کاری دنی جی از شانی و بدم جبو گوهم ببینن به چاو اسکار دکم از استودیا خوشی رو بدم دمالت چاو استودیا خو چکری از مالت کار دکن وقتا خدا دگرم یعنی وقتا می والاتنی همج علی کار و همج علی هنری و از حیاجمتی از کار دکم نتنی به کاری اکریلیک امیجن سر کانویس و فرچو بویاخ بسر کاغذ آجی از جانا چی دکم جانا دیجیتال جی از چی دکم زینه کری و بدم و هیوی دکم گوهون تفده باش بن تندرستیا وجی باش بی و براهای وج وهبه دمالی خود بن و گهدانی به هنری بکن زاروکی خود به تایبتی دناف جوات آمده برا زاروکی و بهره آخواه لپیش خی نشانی و بدن هونجی بم بشک جبو پیشگرتنا وان و هونجی بخوشی دست پی بکن هنر و علیکاریا ما بکه گو ام او آستنگی و زور و زحمتیا یا سایکولوژیا خواه دور خینن یا دنجی ام خواه تشتکی نو دپیون ام دبینن بی ام کارن تشتا بکن یانا ام کارن تشتا بچاوی خواه بکار بین ام کارن بکشین یانا اونا پرگرینگن جبرلو از هیوی دکم گو هون تفده کار بنوی گاوی باوی جن و علیکاریا و ببه سلاوی مجوره هر شاد بن من تخشید